Deja vu je fenomen koji svi doživljavamo, osjećaj da smo već bili u situaciji koja se upravo dešava. Naučnici smatraju da ovo nije samo slučajna zbrka misli, već da je to signal mozga da nešto prepoznajemo kao poznato, ali iz drugih okolnosti. Ovaj fenomen može biti povezan sa brzim procesiranjem informacija u mozgu, gdje se slični događaji iz prošlosti brzo aktiviraju, stvarajući iluziju da se trenutno iskustvo već desilo. Iako je deja vu misterija koja nije potpuno objašnjena, može se povezati i sa snovima, stresom, umorom ili čak promjenama u moždanim talasima. Mnogi vjeruju da je deja vu zapravo pokušaj mozga da se povežu trenutna iskustva sa sjećanjima koja su prethodno bila zabeležena, a sve to doprinosi njegovoj zagonetnoj prirodi. Naučnici još nisu potpuno otkrili uzrok ovog